салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Оғоз мекунем. дастаи нави Анхел Ди Мария Ювентуси Турин дар бозӣ муқобили дастаи Пинероло дар як вохӯрии дӯстона бо ҳисоби 9-0 ғолиб баромад. Мисле ки имсол акнун ин дастаи итолиёвӣ нақшаву ниятҳои худро амалӣ карданиянд, вале инҷо ба қавле як аммо ҳаст. Дастаи Пинероло дар дивизиони чоруми чемпионати Италия нав ҳамин мавсим ворид шуд. Соли гузашта дар дивизиони панҷум буд. Акнун шояд бигӯяд ки кам гол задааст. Хулас дастаи Ювентус дар дидори дӯстона бо дастаи Пинеролои дивизиони чорум бо 9 голи беҷавоб дастболо шуд ва яке аз голҳоро дар аввалин бозиаш Анхел Ди Мария ба ҳадаф расонид ки дар равзанаи трансферии тобистона дақиқтараш 2 ҳафта пеш аргентинӣ аз ПСЖ ба Ювентус гузариш намуда буд. Инро мо мегӯем оқибаташ ба хайр бошад. Ремзи ва Федерико Киеза бо сабаби осеб дар бозӣ набуданд ва Мойзе Кин, Денис Закария ва Матиас Суле ба задани ду голи даст ёфтанд. Алегри ягона талафоташ дар ин равзана аз даст додани Дибала буд ва бурди дигараш ба дастурии Анхел Ди Мария ки имсол ба гумонам бо ин ҳаят дар минбари бозиҳои Лигаи Чемпионҳо яке аз фаворитҳо мешаванд. Метарсам ки Буфон боз баргашта наояд. дар гузариши Дибала ба дастаи дигар танҳо 1 миллион евро нақш мебозад. Дастаҳо мегӯянд солона 6 миллион евро маош медиҳем, Дибала бошад 2 пой дар як музаки ба ман 7 миллион диҳед. Аз ҳама муддаии асосӣ барои ба даст овардани футболбози мазкур дастаи Рома аст ки Жозе Мауриньо мафтуни истеъдоди аргентинӣ гаштааст. Инам дар ҳолест ки дастаи Римӣ ҳанӯз аз аввали кушода шудани равзанаи трансферӣ бо намояндаҳои Пауло Дибала дар иртибот буданд ва ба иттилои инсайдери машҳури футболӣ Ҷанлука Ди Марсио тарафайн ба гузариши Дибала розигӣ доданд, вале ҳар ду тараф дар масъалаи маоши солонаи футболбоз ҳоло ҳам ба мувофиқа нарасиданд. Агар ба хабарҳои охир такя намоем, пас маълум мешавад ки Дибала он миқдори маоше ки Рома пешниҳод кардааст розӣ нест ва мехоҳад солона 7 миллион евро музд бигирад. Дастаи Рома дар қатори 6 миллион евро маоши солона ҳамчунин мехоҳад бо футболбоз шартномаи 3 сола бубандад. ҳоло дар хусуси розӣ шудани футболбоз ягон иттилои дақиқ нест, вале Фабрицио Романо, як инсайдери футболии дигар, иттилоъ дод ки дастаи Наполи аллакай бо пешниҳоди дигар ба майдони хариду фурӯш баромадааст ки дар сурати писанд омадани пешниҳоди дастаи Неаполи Дибала аз гуфтугӯ бо Рома даст мекашад. аз дастаи Ювентус ба Рома ин маънои онро дорад ки аз киштӣ ба катамаран мегузарӣ. Дибаларо Дибала буданашро медонистам, аммо таҳқир нашавад, дибил буданашро не. Ана Матеус Деликт кори нақс кард. ӯ аз Ювентус ба Рома нею ба Бавария гузариш кард. дастаи Мюнхенӣ яке аз грандҳои Аврупост. ҳамин саҳар футболбози ҳолландӣ аллакай озими шаҳри Мюнхен шуд ва Ҷанлука Ди Марсио, яке аз инсайдерҳои муътамади фазои футболӣ, инро расонаӣ кард ва гуфт ки ҳамин рӯз маросими ба қавле аз духтургузарӣ ва бастани шартнома баргузор мешавад. қаблан хабарҳо буданд ки дастаи Ювентус ва Бавария дар масъалаи гузариши Деликт ба Бавария сар як миз нишаста ба муҳокима пардохта буданд. Ба иттилои Сарчашма, дастаи олмонӣ барои ба даст овардани футболбози мазкур ба дастаи Ювентус 70 миллион пешниҳод карда буданд ва дар ин баробар ба сифати бонус 10 миллион еврои дигар ба ин 70 миллион зам намуданд. худи Деликт ҳам хостори тарк кардани дастаи Туринӣ буд ва ба пешниҳоди дастаи Бавария ки 12 миллион маоши солона ва шартномаи ҳамкорӣ то соли 2027 буд, дарҳол розигӣ дод. Деликт ҳам чанд сол пеш воҳима карда аз Аякс оварданд, вале ӯ нусхаи Магуайр дар Ювентус шуд. аз ин рӯ ба Нойер барор мехоҳем. Роберт Левандовски 98% ба дастаи Барселона гузашт. ана рақиби сарсахт барои Карим Бензема. дастаи Барселона дар сомонаи расмии худ аз гузариши футболбози полшагӣ Роберт Левандовски хабар дод. қаблан рӯзи шанбе дар расонаҳои иттилоотӣ акси бо футболбозони Бавария хайрухуш кардани футболбоз расонаӣ шуда буд ва инак дастаи Каталонӣ ин овозаҳоро расман ба ҳақиқат табдил дод. қаблан сару садоҳо дар мавриди тарки дастаи Бавария намудани Левандовски хеле зиёд буд ва то имрӯз дастаҳо пурра дар ин гузариш ба мувофиқа нарасида буданд.
سپنوریو برای گزارش مذکور با دسته باواریا 45 میلیون یورو و 5 میلیون دیگر بونوس پیشنهاد کرده بودند. امروز خود فوتبال باز در نسبت این گزارش اظهارات داد و گفت که بارسلونا سال گذشته مشکلی‌های زیاد داشت ولی این دسته با اصطلاح پتانسیل باور نکردنی دارد. حالا این باشگاه فوتبالبازان خوبی را در بازار ترانسفری به دست آورد. باوری دارم بارسلونا در راه برگردانیدن دسته به سطح بالایی فوتبال قرار دارد و عزم ما هم این است که ما از همه بالا باشیم. مقصد من هم آشکار است. میخواهم که با این دسته در مسابقه ها چمپیون شوم و جایزه های پیهم را به دست بیارم، گفته است روبرت لواندوفسکی. فوتبالباز نوی دسته بارسلونا. موفقیت بر روبرت لواندوفسکی. این سال در لالیگا مبارزه ها خیلی جالب می شود اگر به شرط این نفقه خورهای خریده خوی بازی کنند. دسته منچستر یونایتد باز برای پرقوت نمودن هیئت باشگاه در دسته های خارجی را میکوبد. این نوبت دیوهای سرخ به کلبه فوتبال بازپرور دسته آیاکس رفتند که لیساندرو مارتینز را خریداری نمایند. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی آیاکس، باشگاه انگلیسی برای فوتبال باز 24 ساله 57 جمع 10 میلیون بونوس یورو پرداخت میکند. آیاکس خبر داده است که ارژنتینی هنوز از معاینه طبی نگذشته است ولی با منچستر یونایتد درباره شرط‌های شرطنامه شخصی راضی شده است. چند دقیقه پیش منچستر یونایتد درباره انتقال لیساندرو از آیاکس خبر داد. لیساندرو در موسم گذشته در هیئت تیم آیاکس 36 بازی انجام داده، 1 گل زده است. لیساندرو حمایتگر مرکزی است و در دسته منچستر یونایتد موقع گری ماگوایر را تنگ خواهد کرد. کاپیتان گمانم این موسم در کرسی احتیاطی می نشیند. جونی دخیا در آمد. شاه نگاه نکرده به اونه که 40 ساله است در دسته‌اش باقی موند. همان گونه بازی کردن در کار که یک دسته نامدار اروپا برایت زار باشد. به هر 40 ساله میسر نمی شود که در خط حمله عوض کننده ات را نیابند. حملهگر شوئدی دسته میلان زلاتان ابراهیموویچ راضی شد که شرطنامه اش را با باشگاه ایتالیایی تمدید کند. این را اینسایدر معروف فابریزیو رومانو در یک شبکه اجتماعی خبر میدهد. با گفته رومانو حملهگر و دسته در آینده نزدیک رسما سازشنامه به امضا میرسانند. تمام جزئیات به طور شفاهی بررسی و حل شده است. شرطنامه یک موسم به امضا میرسد و حملهگر 1.5 میلیون یورو معاش و علاوه بر مکافات پولی خواهد گرفت. قبلا خبر داده شده بود که ابراهیموویچ میخواهد در میلان بماند و آماده است در باشگاه ایتالیایی معاشش را کم کند. فوروارد زانوی چپش را جراحی کردند و در مدتی از 7 تا 8 ماه صحت میشود. در موسم گذشته فوروارد 40 ساله در 23 بازی لیگ با زدن 8 گل و 3 پرتافت گل‌آور دست یافته است. رونالدو رو دیگر نگوید که پیر است. اینها اثبات کردند که فوتبال پیری ندارد. ابراهیموویچ حتی تماشا کرد که اول میلان پیشنهاد کند نه خودش. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.